Moi, salue nous toutes et moi, dis nous bienvenue sur Chanel Conseil Santé ak MJ. Merci déjà à tout le monde qui abonné sur Chanel là. Et ou même qui beaucoup abonné, mando tant pris, fait ça pour nous. Nous t'a apprécié ça en pile, pas oublier partager Chanel là. Et puis, peser d'autres gros pouces là. Peser petit cloche là pour capable joindre notification chaque fois nous mettez yon vidéo nouveau dehors. Nous comptons gen avec nous une fois encore et nous souhaitons que ou bien à toute famille à qui ou yo. C'est mon nom kap mwen, ba ou pat konen. Anyway, petit, gen quelques jours, quelques années, depuis m naturalize mon nom kap so, depuis le habitit, son question de ake, makey. Vous comprenez, ba yo changé. But anyway, je dis à nous wal parler sur un bagay qui est extrêmement important. Konen tout sa n'bale sou yo toujou ekstremement important. Men, sa li reelman important pou nou pale de li paske son bagay kap bayan pil problem nan la ria kap fan pil moun kriye, so nou dwe konen as much information as possible sou sa. Je di a nou pral pale de kelke manje ke nou manje ki ka koz kanser nan kor nou. So, pou evite, nap di ou tout sa ou bezwen konen sou au mwen on pati nan goup gan pil manje ki ka fe on moun koz on moun gen kanser, mais nou pral focus sou et 2-3 qui réellement important que ou dwe konen que nou konwe tout souvent et nan menu la ka haïtien nou yo ou bien que nou même nou kon use pou ti moun yo ou bien whatever. So, jodi a nou pral pale sou yo. So, nou deja konen kanser se yon bagay se le sel ki nan ko la li vin abnormal. So, si te normal li vin abnormal, sa vle di gen yon bagay ki te la ki vin rive, ki pa dwe rive jan rive ya. So, pafwa kote moun nan gen kanser al ka gen douleur, pafwa al gen do awe son bagay kap monte, kap enfle, yon bagay ki te normal, ki vin monte men ote nan men, nou kompran? Bon gen kek bagay ke nou ka chanje nan fason nou viv, fason nou manje, fason nou sa nou bwe, nan diet nou, nan aktivite nou fe, nan anpil lot bagay ki ka ede nou kombat avek jan de bagay sa yo. So se sa kwe jodi a nou vle fonti pale sou bagay sa yo paske sa tre important. Yo di sa ou met nan bouchou, se sa ou ye. Mem jan yo di moun nou frekante se li ou ye. Yo di se mem bagay la tou pou sa ou manje. So si se on se yi de manje like fried food, se McDonald's ou manje chak jou, so se jan de moun sa ou ye. So nou pral entre nan bagay sa yo pou nou we koman nou ka mette amelyorasyon ki sa nou ap pral manje au lieu de manje sa yo ki ka ede nou pou nou surtout pa fe kanser paske nou mbata reme nou yon fe kanser, mbata reme oken nan nou fe kanser paske kanser son maladi kap fe anpil ravaj dan le monde entier. So, premier bagay ke nou pral evite en tanke moun ou bien komunote e konsey sante ak MJ yo, nan komunote sa nou ap evite pou nou pa manje ki poses yo. So, manje sa yo se manje ki gen yo metan pil sel la dan yo, manje sa yo se manje ki kom si sa yo mette la dan yo pou prezerve yo ase bagay ki ka koz kanser mem. Vous comprenez? Takou, par exemple, manje ki fet ki nan ken, ou kompren manje ki yo mette ou ka we, yo mette ou non seri ti sachet wap we, takou on seri de sosis ki deja prepare, se selman ouve chauffe manje, ki tou kuit, ou kompren, e gen okajon yo fel avek bœuf, yo fel avek cochon, yo fel avek tout kalite viande diferent. Men mwen menm avek ou nou bezwen eseye evite manje bagay sa yo sito. Mwen konen gen pil moun ki reme, an pil moun non, mwen menm sito, mwen son moun ki reme bacon an pil. So, mwen vin realize ke bacon se yon nan bagay ke nou oblije pa manje trop la dan, paske yo toujou di tout sa wap manje, oblije manje la vek amelyorasyon. Amelyorasyon se li menm ki kle pou tout bagay ke na fe nan la vi, sito
quand il s'agit de ça n'a met dans votre nous parce que vraiment vraie amélioration c'est lui-même qui ka aider nous vivre plus longtemps et qui ka aider nous tout mettez on série de manger dans menu nous sans que li pa ba nou trop problème. Par exemple, moi di yo saucisse par exemple et ham, même ham ou fait sandwich yo, hot dog, ou kompren manger ki et viande ki nan ken yo, de deja di ou bacon deja son bagay ke mweme, but ou men map souwete ke ou pa remen menm jan pou pa manje trop menm jan avem. So, bacon, malgre ke se turkey bacon mwen manje, but still, bezwen diminye sou li. So, mwen avon, nou pal travay sou dosye ansam. Yo gen sakre le corn beef, mpase bon bagay a isi tro manje, men takou dry meat yo, takou beef jerky yo, oh, baye sa ou so good, sito si ou gan go la, ou nan deze ou bien, ou nan out loin, ou kompren, ou konti beef jerky nan men, ba kache dzo li a bien pase, men, sa ki important se ke nou bezon konen ke ameliorasyon diminye sou vale nou pran, se sa ki pi esensyel an fason pou nou pa genyen e kanser, paske jan de manje sa yo yon nan bagay ke, yon nan kanser ke yo baye plus, se kanser nan kolon, e nou pata reme ouken nan nou genyen jan de kanser sa yo, takou kanser nan kolon, kanser nan l'estomak, ou bien nan sak vant ki kembe manje ya, so an nou fè si ke nou amelyore sou yo. Lot manje ou nou bezon evite, lem di evite a, sa vle di nou va manje 5 fwa pa semen, son bagay si nou manje 1 fwa pa semen, 2 fwa maksimum, se takou manje ki rouj yo, sitou viande ki rouj yo, par exemple nou konen viande kabrit, anpil moun pense, malgre ke li leaner, li gen mwes gres la dan ke viande bœuf, men nou bezwen konen viande kabrit, se yon viande rouge ke liye, sa ve di se yon viande ki pa bon pou sante nou, pa vre? So, viande cochon, e limb, gen moun ki manje bagay sa yo, viande bœuf, tout jan de bagay sa yo, se bagay ki pa bon pou sante nou, pou nou manje yo an gran kantite, sutou a koz, yo kontribye nan sa ki rele kanser nan kolon, dapre yo, plizye etude yo fe, yo jwen ke jan de manje sa yo kontribye grandman, preske 20% nan moun ki fe kanser nan kolon. Lot manje nou bezon evite. Bezon evite, se manje ki fri, manje ki kuit nan temperatu ki ekstrememan ou. Par exemple, ou gen manje ki, par exemple, nou konen jan Haitien mi Haitien nou konen jan nou remen ti griyo nou. Ti griyo nou se bagay nou konen ki fri. Pot se nap manje griyo, se pa ke tout moun manje griyo. Nou pa yon problem pou manje griyo. Men nou bezwen, met nan tet nou ke nou pa ka manje griyo, plus pase yon ou 2 fwa par semen, paske sa pa amelyore a koz de kantite e l'huil, e l'huil sa yo le plus souvan. Si nan McDonald's ki gen bon jan regulasyon, yo pa chanje yo souvan, mpa pale resto haisyen yo mal nou, men mkonen yo pran bon ti tan avan yo chanje yo, e mkonen ke yo itilize l'huil ki pa bon pou nou ta manje yo, so paske se komersi a fe, so yo pa wal utilize l'huil ki van pi chè ya, yo pa wal, I mean, it is what it is. So, li important pou nou konen ke manje sa yo, se pa manje ke nou dwe al manje la dan yo tro souvan. So, nap amelyore sou yo paske dapre etude yo fe yo jwen e sütou takou par exemple si we gen moun ki remen bagay ki grill, ou kompren takou par exemple l'eglize yo ou bien nan kek fèt wap fè nan backyard ou ka fè bagay ki sou grill ou de nan backyard ou. But sa ki esensyel se pou konen se ke son bagay a koz de hauteur e chale ou oblige utilize pou manje a kuit vit la, li pa bon pou li chanje DNA ki nan manje ya, so li vin gonseri de compound la dan ki pat la, ou kompren a koz de chale ya ki li vin podye yo, so sa ka fe koz on moun fe kanser, so se sa fe yo di, manje sa yo, se pa manje nou bezon manje takou bagay ki fet sou grill,
de yo, mba pale de bake, mba pale de grill, takou lo mette grill nan backyard ou manje, ou pou fè barbecue ou bien whatever. So bagay sa yo, se bagay ke nou bezon manje yon fwa kon sa, men se pa un bagay ke nou bezon focus sou yo, surtout bagay sa yo cause kanser nan prostate, kanser nan kolon, e kanser nan pancreatic, pancreas. So, nou bezwen e fè su ke nou diminye sou yo. Lot bagay ke nou bezwen fè su ke nou diminye sou li paske li cause kanser, se alkol. Me zami, m konen gen moun fol pran anti-alkol li, ou kon namzo, damen tout moun ka bwe du vin, menm bibla di ou ka bwe, eksepte l pa vle pou sou. So, sa vle di, tout sa na fel avek e amelyorasyon, nou pa fel avek moderasyon vle di, nou pa fel an gran kantite, nou pa pal pran an paket bagay pou nou bwe, achete gwo, koman di sa, gwo vodka nou, ou kompren pou nou bwe toutan. Yeah, vodka, li taste good, lo fin pou an ti bay la, ou met ton ti glou la dan, I mean not glou, but you not drink pou fel dilute yo, met la dan, yeah, m konen jan bagay sa ou taste really good, but fok nou met fesi ke nou konen ke sante nou se priorite liye pou nou. So, pran ti alkol nou avek an pil amelyorasyon li trez important paske alkol ka fe moun devlope kanser nan esophagus li, sitou nan liver nou. E by the way, sou gen problem liver, make sure ke ou rele numero map gen ba videyo a, pou kapab jwen yon suplement ki trez important ki ka ede ou avek sa. So, tout ba bon pou nou pale. So, fok nou pran prekosyon pou nou pa bwe trop alkol pa jou, paske sa yi important. So, sou te ka diminye stak ou sou te kon bwe 5 shot ou bien bakone komon bwe yo, ou bien ounce bakone, ou ka diminye ou pran yon ou 2 pa jou, koman namzo, e nou konen gason gen plus stamina, so yo ka pran plus ke yon fi, so gason an ka desen ni a 2, medam yo nou menm nou ka desen ni avek yon serving pa jou, an fason pou nou kapab kontinye rete an bonn sante. Lol bagay ke nou bezon travay seryosman sou li, paske m kon tade an pil moun di yo gen, I have a sweet tooth, ou bien yo gon dan ki dous, si m tap tradwi, no. But anyway, nou oblije diminye sou pale bagay sukre ke nap manje, paske sonje suk yo se carbohydrate yo so non selman li vin fe nou vin pran poa, den nou vin devlope type 2 diabetes, e pi li anpil la den yo tou yo vin cause ke nou ka devlope kanser, par exemple, kanser nan kolon anko, kanser nan tete, kanser nan ovaire, kanser nan endometrios, nou ka devlope jade kanser sa yo, so nou oblije limite vale suk ke nap manje. Gen moun ki relman reme bagay sukre, sitou bagay carbohydrate ke nou manje ki se duri, nou konen jan nou manje duri, banan, tout sa nou manje yo gampil carbohydrate la yo, unfortunately. So, men bagay ke nou bezon fè, sitou nan menu haisyen nou konen li chita specifically sou carbohydrate. So, ma fè efo, wap fè efo, la fè efo, nou tout a fè efo ansam, an fason pou nou ka diminye sou vale su bagay suk nap manje yo, ki pa bon pou nou, na focus plus sou bagay whole grain yo, na focus sou vegetab, takou oatmeal, ou kopran, brown rice, brown pasta, ou kopran jan de bagay sa yo. So, pa bliye, si ou poko abone sou chanel la, tan pou fè sa pou nou, abone, pataje, peze dwet go pous la, epi peze notifikasyon, pou jwen notifikasyon le nou mette video nouvo de yo, nou apresye sa an pil. Lot bagay nou bezon evite, manje trop, se prodwi deri yo, takou, ki gen let, cottage cheese, tout jan de bagay sa yo, paske
yo ede moun yo ou bientôt yo kontribuye nan ede moun devlope surtout prostate kanser nan prostate. So nou bezwen fè sè ke nou pa manje bagay sa yo an grande kantite. So swa pran let, ou ka bwe yon ve let pa jou, men takou gen moun ki bwe plizye ve pa jou, kompon moun nan li ap manje tout kalite prodwi bagay dairy product sa yo pa bon pou nou. So, lot bagay nou bezwen fè ou pa de li se sa ki rele salted fish. Salted fish, nou fè men bagay la, nou rele poisson gros sel, poisson salé, nou mette sel la dan, mette l seche, nan soleil, se yon nan bagay ke nou bezwen fè si ke nan la iti. Sitou mkonen ap jwen ni tou nan Chinese store yo, takou so ale nan Chinese supermarket yo ou bien Asian supermarket yo, wap jwen ni la, paske li tre komen pou yo, li komen pou nou a koz nou pa gen frigide tout kote. So se yon fason ke nou konserve poisson sa yo pou yo kapab fè plus tan san ke yo pa oblije nan frigide. So, me zanmim yo, li koz kanser nan nasopharynx epi li koz kanser nan stomak. So, nou bezwen fè sur ke nou, se nap manje bagay sa yo, nou pran yo avèk moderasyon, paske li gen 7 kalite compound la dan ki koz kanser le yo fin fè proses la. Le proses la fin fè. So, li best thing pou fè se diminye, minimize vale ke nou manje nan jan de manje sa yo. Yon fason pou nou kapab kontinye rete en bonne sante. Paske sante pam, sante pa ou, sante pa nou tout, se sa ki important pou konsey sante AKMJ. Se sa ki fè nou fè si ke nou toujou pale de tout bagay sa yo. Diminye sou li, epi wap diminye sou risk pou pa fè kanser. Paske se sa ki important. Gonsey de bagay konsey de manje ki important pou manje ki ka diminye risk kanser. Sa yo tre trez important. Bon avan mdzo yo, fè si ke ou abone sou chanel la. Pabliye pataje la vek yon fami, yon zami, yon moun ou konen, yon fason pou konsey sante AKMJ ka pataje tout kote, tout moun ap tande, tout moun ap gade, paske konsey sante AKMJ se yon program yonik ki fet pou ou, avek ou, ansam, nou tout ansam, nou apran, de tout bagay sa yo, yon fason pou nou kapabrite an sante. Les amim yo, bagay nou bezon manje plus, fokus plus sou yo, se fwi ak vegetab. Bagay sa yo trez important pou nou fokus sou yo, paske yo men, yo ap redwi yon sey de, takou par exemple sou son moun ki gen on sey de bagay takou yo gen antioxidant la dan yo, sou gen pil oxidant ki vin ou manje nan lot manje sa yo, fwi avek vegetables ap redwi yo nan kor. So li important pou nou manje, gen moun ki pa jam manje fwi men, ou bien vegetables yo pa reme bagay ver, yo pa reme gen vegetables tout kalite koule. Men sa ki esensyel, sa ki important, se ke an nou ajoute, menm sou pa ka manje 5 serving yo mande pou ta manje pa jwa, menm si se 3. An fè efo, paske m realize le gen efo k fèt la, gon bagay ki ka fè soti la dan, ki ka bon pou nou. So, an nou fè yon ti efo. So, bagay whole grain, duri noa, quinoa, ble, m konen pitimi nou pale de sa, jan de bagay sa ou se bagay ki bon pou nou fokus sou yo, manje yo plus pase duri blan. Lot bagay takou nuts, takou poisson, pa fason msot di nou fè poisson anon, but poisson, legume, tout kalite legume, bagay sa yo bon, yo gen anpil fiber la dan yo,
yo réellement bon pour nous et yo réduit risque cancer dans corps nous, surtout dans ventre nous, dans trip nous, dans kidney nous, dans rein nous, dans stomac nous, yo réduit genre de bagay ça yo, c'est ça qui fait nous besoin focus plus sur bagay ça yo. On fait sûr que nous avons activité que nous fait pour corps. Ça très, m'pa ka di ou comment ça important parce que m'pa ka di ou le mal marcher le matin, comment li, comme si ou non l'autre monde, ou kompren sa mdi ou non l'autre atmosphère, wap marcher, kit wap ou tap marcher an moun, kit ou tap marcher pour kontou, mais comme si ou gon l'autre, ou non l'autre environnement, comme si mind ou focus sur l'autre bagay. Avant mal nan téléphone, avant mal, e pa ke mal nan téléphone nan le sa non, but avant m focus sur email, sur phone call, sur text, sur this and that. M fè si ke se marché a ki priorité pour moi, marcher dans matin, faire yoga, baka courir, but m'ka marcher. So, nous fait ti bagay sa ou parce que yo aide nous. Yo aide mind nous, yo aide nous pour nous réduire stress, yo aide nous rester en santé. So, li important pour nous focus sur bagay sa ou ki ka aide nous plutôt au lieu pour nous depuis nous lever, ou pa kon nous lever depuis pour aller dans téléphone nan ou gen ta fâché parce que ou jwen un message que ou pat vle tande message sa koun ya. So kon sa tou gen yon seri de moun tou, s'il voit un message ba ou, pran ton avon al ouvel ou kompren nam tou, si pou pa ouvel tou, it's okay, téléphone nan pou ou, se ou paye, le pa moun nan paye pou ou, e bon l'autre moun ki paye pou ou, so li pa un problème, ouvel, le ou vle, jan ou vle, si ou vle, so, I know I'm so bad. So, parce que ça qui est important, c'est une question de prendre soin de tête tout. C'est ça qui est important. C'est pas une question de aucun l'autre monde, yo pas mis nan rien dans la vie ou, que tête ou, parce que priorité ou c'est dans tête ou. Anyway, moun yo, kontante peut avec nous jodi ya. Songez pour nous continuer prendre précaution COVID-19 yo. Nous tande gen nou variant d'Haïti ka fè ravaj. So, si ou al Haïti pa fè négligence, fè sûr que ou mette masque, pa fè même j'avec moun Haïti. Moun Haïti mba konnen ki sa yo bezwen e ap ton pou yo pran bagay sa pi au sérieux, mais m'encourager ou pour prendre toute précaution possible. Mwen reme ou m'apresye ou et m'remercie ou infiniment de ce que ou choisi Chanel sa comme Chanel préféré ou pour capable prendre et tendre des conseils sur ça qui gen pour ak santé pa nou. Souhaite que vous passez une très bonne semaine et m'a demandé le grand Dieu tout-puissant pour le jeter en pile bénédiction sur laguer sur en abondance ou méritez. Mwen reme ou et bonne semaine à tout le monde.